अहानबदा मरुओइबा पाउसिंग पिजरे हंगर स्ट्राइक चथरिबा DMU की महैरोइ मरी मसा सोक्सिलपदगी जेनिम्स पुखत्रे चीफ मिनिस्टर ने स्कीम कया की मखादा पीबा कानबसिंग बेनिफिशियरी सिंगदा यंथोक्रे असम राइफल्स ना मियाती ना हाती खिबी थांगसम मनोरमा दैखिदबा चही कुन फारकपगे निंगसिंग कुमन थोरम पांगथोक्रे मणिपुर पुलिस ना पौना बाजार की नंबुल मपानदगी अरामबाई तेंगोल की वॉलंटियर अनी खुलाइगा कोनेना फारे हारे अमदी जिरीवाम की जारोल पोपी मैतै फार्म हाउस अमा कुकीनी चिंगनबसिंगना मै थारमले खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरमलिबसिंगबो तराम नोकचरे पाउ संदोकना पिजरे DM यूनिवर्सिटी की रेगुलर वाइस चांसलर अमा हाप्त्रिबा फावबा चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबा DMU स्टूडेंट यूनियन के हेरोइन पा अनि अमदे नुपी अनि पुनम मरी ngasi नुमित हुमनीचर सुरक्पा नुमिता मसागी फिल्म सोक्सिलपदगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम लाक्तुना येंसिलबा मतुंग जेनिम हॉस्पिटल दा पुखतुना लायेंग चथखरे मखोय मरी ngasi यूनिवर्सिटी असिगे कैंपसता हंगर स्ट्राइक चंगसिंदुना लेनिंगै खंगौदना मसा सोंथरकपदगे कुदकता जेनिम्स पुखतखिबने माहिरोय सिंह असिना फोंदोरकपदा मखोय मखाताना यूनिवर्सिटी कैंपसता हल्लगा चरा हेनबगी खोंजंग असे रेगुलर वाइस चांसलर हाप्त्रिबा फावबा सिरबसु सिना चंगसिनखिगने मसिदा थोलकपा अफफतगी दायित्व पुंबा लेंगाकना पुगदबने हाइखे मम सनाजे DMS स्पोर्ट सेक्रेटरी ने पुजबने मास्टर जी अदो अखोगी DMS जी अदो अखोई मुझे नहानदगी लेतुना चंचलप हंगर सासिदा अखोगी वॉलंटियर ओइना चंचलपसिदा अखोई मी मरी हजि नुपी अनि नुपा अनि जेने सपुकते फिबम यासलतबदे अदो मोय मखा मसानो हजि आदा हल्लगा होगी हंगर साइट ओमदा हल्लगा मोय मखा ताना सुम यावगी हाबगी थमे मोय की माइकैदगी अदो हजि अखोगी मखा ताना लेहौरिबा हंगर साइट तहौरिबा अखोई चिनाव सिंसु मसादो असुकी मसक येंबदा यामना नुंगाइत्रे मोयसु महाले रगदी सुमाइना पुखलपगी चांस यामना वांगे अदो हजि असो अपन याव बिसबोक्ता पालिबा लेगांगना अमदि अथॉरिटी ने कंता हाइबिरक्तबसि याम थमन सोंनिंगाय ओय अदुगा हजि मखाताना सोरको यावगदी पालिबा लेगा अमदि अथॉरिटी ना सिगी चप्ताबा ओतु कनो मोयना पुगदमे हाइना थमदो स्टी माइकेदेगी जे कनो ओइना रजिस्टर न ओइदुरा कनो खोगी बीसी लोबगी अमदि नोटिस अमा एडवर्टाइजमेंट अमदि थोले अदो अदुमंग नता अतोपा अमदा लेके बीसी दिबो अमदि रजिस्ट्रेशन दिबो कि मखाताना सुम चथजरी तोंगान तोंगानबा गवर्नमेंट की स्कीम कया की मखादा पीबा कानबसिंग बेनिफिशियरी सिंगदा यंथोकपगा लोइनना अनौब स्कीम अमसुंग प्रोग्राम कया ngase चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लॉन्च तौखरे पैलेज कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन दा पांगथोकपा लॉन्चिंग प्रोग्राम अदुदा लेंगाक पाइबा मिनिस्टर अमसुंग MLA सिंगसु सरुक याखे थोरम अदुगा मरी लेनिना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखिबदा नेचुरल कैलामिटी हेक्थोकपगा पोट पीबा येनबा तौरिबा से हंदके सिना अहानबने हाइके महौसागी खलंगाकना थमनबा जगल कोथोकपा लेप्तुना अहेनबा मपालमगी मी पुसिलक्तनबा अमसुंग पॉपी थाबा लेपननबा ममांग कयारक्ता हाइकिबा वाफुम कया महैरोलदगी लेरक्तबा मियोयसिंगनसु याफम थोई हाइना सीएमना फोंदोक्तुना मतम इहंग लेखिबा अमदे मिखलगी कोड ऑफ कंडक्ट लेखिबा अमदे अतै मरम खरना मतम खरा थिंथाखरबसो मसिगिदमक रिलीफ कैंप लेरिबा इमा इबेलसिंगना ngakpiyo हाइके खरदुगी मपानदगी मणिपुर सना लेबाक से असेंब सना लेबाक ओहौगदरुबनी हाबसिमदि आई चाउना ngasi मयामदai थमजरमगिनस अदु ngasi रिलीफ कैंप दा लेबिरिबसे वखल पिक्चबिगनो अखोइसु सिगी थौदोकसे थोलकनी हाबदि अखोइ खंगबनते तो अखोइदि चमना इसिदा थोंग अमा लेरमदबनी सांग्रबा जिरी लंबी से लाइफ लाइन ने हाइरिबसिदा RCC की ब्रिज अमा लेरमदबनीने थांगजम मनोरमा मिहात की चही कुन फारकपगी निंगसिंग थौरम पांगथोक्रे
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 11ꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ Draconian Act Armed Forces Special Powers Act AFSPA 1958ꯀꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯣꯅꯣꯔꯃꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯣꯅꯣꯔꯃꯥ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯝꯄꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯐꯨꯂꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯂꯥꯡꯗꯣꯟ ꯔꯨꯄꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯅꯤꯔꯕꯤꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯣꯔꯝꯕꯥ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯍꯤꯔꯣꯝ ꯂꯟꯗꯣꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯝꯄꯨ ꯈꯥꯕꯝ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯐꯨꯂꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯅꯣꯔꯃꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯈꯛꯇꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ Armed Forces Special Power Act 1958 ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯣꯅꯣꯔꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯨꯊꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯣꯅꯣꯔꯃꯥꯒꯤ ngasi pangtholibasi tongan tongan ba organization mem pulaga haibadi matam amada the people action committee Bamrin Kapu against the brutal killing of Thangjam Monorama hojikna akogi Thangjam Monorama Memorial Charitable Trust amadi the working committee of the Open Loop loina na imung manunga toroga akogi ngasi gi thormasi akoi pangthok jabani masigi nungyoiba pangtholibasi maroiba wafamdi adugumba yamna sathiraba pithi mafam kaya da thamnadraba loilam khaktada chana thamkiba adugumba the Armed Forces Special Power Act 1952 karimba khanane nabiki khudong chaba pidana parliament da namfuda pass tawra matungda manipur gi mafam kaya da awang nopokta chanaba horki loina na adugumba 1958 ki egasi masi chana matungda adugumba manipur amadi punamak tampak yauna duma 1990 ki duma 8 November da Prapuri hariba under the section 3 of the Armed Forces Special Power ki makada disappear lauthoki loina adi monorma gi yamna sathirba mihat adi jiri da sanjita gi magi khogi kari haitare matomta khoi ijat mahun badagi thoina pantha oikiba mayam lai sikakta natana ikoi dana khogi yumdhangnari ba duma Nagaland gi duma Mon district da voting da aduma thabak suba halakpa mayam ama khoi halamatung da tongan allegation lagi loina na koi kangpobi district su koi mangboi lubum ko bon pa masu yamna sathina asana panda ot ne hat ki bagi uji phawada madugi case na tragan madugi moment phawa uji chathari haibagi wafam thamjari Manipur Police na Pauna Bazar gi Nambul Mapaldagi Miyoi ani Khulaiga Konana Fare Hari Faraba Miyoi ani adudi Kangabam Lenin Singh Chahini Fuhumdoi Amade Toizam Santikesor Singh Chahi Yangkhaini Hari Makoi animak Arambai Tengol gi volunteer ni Hari Makoi dagi Insa rifle ama magazine ga loinana kapayariba maru tarataru .38 pistol ama magazine amade kapayadriba ahum amade Maruti Gypsy ama fagat pangamne Hari Pagalaba Khulai Singh ga loinana Miyoi ani adu makhataba investigation amade legal action ki damak case ama register lokhatkre Hari Arambai Tengol amadi lona thingkraba lal holop korengna luchingba UNLF ki ming sizinaduna thabak toramba miyoi amang ngase Arambai Tengol unit 18 ki tengoloi singa wakhal taminarba tungda yumgi miyoi singa khusinakre Arambai Tengol amadi korengna luchingba UNLF ke ming sizinaduna thabak toramba miyoi adude Bamdiar awang laikai digi ahibam Dinesh Tahini Punipan apokpa ahibam dana kawe miyoi asina Arambai Tengol natraga korengna luchingba UNLF ka hiram amatada mari lainaba miyoi nate mahangna lupki ming sizinaduna yum ingkholgi yetnaba case singda khut thingjinduna thabak thoram kaya chathare haiba thajaba yaba paw ama fangbadagi Arambai unit Tengol gi unit 18 ki team amana Imphal West ki mafam amada fakibane
हिरम असिगा मरी नेना ngase numidang wairam arambai tengol unit 18 ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada ahaibam dinesh na hai mahangna arambai tengol amade korengna luchingba UNRF ki ayaba yaudana love ki ming sizinaduna lamgi chayen aba kesingda khuthingjulabagi damak lanjare matungda amuk hana tawjaroi haina leibak miyam arambai tengol amade korengna luchingba UNRF ki mafamda senuk chari haina phongdoke Ahibam Dinesh Singh Sahi Nikunipan Apok Ahibam Dana Singh Leifam Bandar Awang Laikai the label Ehakna Arambai Tengol Amasung Koding Lusingba ULFE Authority Ayaba Amasung Arambai Tengol Ayaba Yautana Yum Hingon Gi Marile Navakesta Kut Kinjalukuna Arambai Tengol Isinauga Wakan Tamina Matunga Lebak Miam the Singukari. Amaromda Manipur Police amadi Assam Rifles na Churachandpur district ke Dibunglang Greens ta leiba graveyard ta chathakiba joint operation amada AK-47 rifle ama rifle G3 ane 303 rifle turret 9mm pistol ama 7.62mm SLR ama 12 bore single barrel rifle manga grenade manga amadi ammunition kaya fagat pangamde hari Marak asida Manipur Police Control Room na thadorok chelol amada Manipur gi ching amasung tamda security force na thiba humbagi thabak chathakre haire haukiba pung kun mari asida National Highway 2 da lamdam asige tangai fadana chana thakna naba amade pochai pusilakpa gari tarani pan yorakhe haire makha tana pochai puba gari chathok sasin yana naba security force na khudong thiningai oba mafam singda ngak senbagi thabak paithakre haire Manipur gi ching amasung tamda punna checkpoint chamuga kun manga hangdoktuna achat awong sing check tawada jingnaba miyoi marfu tarani pan phagatuna pahang chathagi hare Ising ichaw nangraba hidak langthak sing chemist druggist pharmacy medical store kharana aranba mawongda miyamda yonbagi thabak chathare madu khudakta lepnaba Directorate of Health Service Manipur Drugs Inspector Drug Control Administration Waironen Singna khudek piba cherol amana khangalekle Housing state asida chawthong gas cylinder ase back market ta karbar tawriba singna yoningba mamal da yoliba se lengak na check tawduna action lokhat pa horagani haina CAFNPD Director Robertson Asemna cherol amada khangalakle Extrajudicial Execution Victims Family Association Manipur IFAMGI Taramanga Suba Foundation Day Thoram ngase Manipur Press Club ta pangthokre thoram asida athoiba mithunglen oina Anandi Khangembam President Amkel Renu Takhelambam President IFAM amade Resource Person oina Dr. Noni Arambam Associate Professor Department of Political Science Dana Manjuri University Assistant Professor Department of Political Science Sanoi College amadi Dr. Sapom Dilip Assistant Professor Law Manipur University amade tongan ba civil society organization ge miyoi singna saruk yaduna pangthoke thoram masiga mari lenena IFAM gi President Renu Takhelambam na phongdokhibada ngasi fawbada lamdam masida fact encounter da leihidraba family singda matam chana justice amata phangba ngamdre justice haibase thengtakhrabade imung manung game miyoi singda belu amata yaudabagum tawe fact encounter gi casing asi delay tactics tawduna laibana maram oiraga victims family singna tantharakpa yabagi fibamda ayambana leinare maram asina justice fangnaba honabada lengak amadi center na kamaina akhoi kamaina muliep tu haibsina akhoi da so wahon di kayin hadi ngasai achubo wayen haiba posidadi akhoi justice purakaduneba peace haibasi tu justice yaudana peace purakasungya yaranga aduna akhoi ngasigi ifamda thengnari base ngasai je akoi police Manipur police force ni akoi na wayen visa chathapa yare Indian Army ki armed forces of the union hai se ngasai gi central government na ma ki AFSPA ki section kharada mokoi bu wayen chathapa ya handana bagi mokoi na ngangro khara piri basi gi matungina housing na army na ko mi haladi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯥ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯙꯔꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯜꯕꯨ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯊꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯏꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯇꯤꯡꯕꯤ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯁꯔꯣꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯇ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯍꯥꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯖꯔꯥꯜꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯂꯦ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯎꯆꯥꯊꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ KS ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤꯅꯦ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯁꯔꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁꯀ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ CCSKꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ N. ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯦ 3, 2018ꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕ ꯎꯍꯟꯒꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯟꯕꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯖꯧ ꯔꯤꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯁꯛꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯐꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯛꯄ ꯅꯧꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯂꯣꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯪꯕ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯆꯦ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯧꯅꯝ ꯂꯧꯀꯣꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯀꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯆꯥꯕꯤ ꯂꯧꯔꯣꯛ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯐꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯍꯦꯛꯇꯔꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯧ ꯁꯥꯠꯂꯛꯂꯒ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯠꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ
Jiribam district asida leriba school singda psychological cell hangbiyo haijar khrabaso ngasi fawba lengang na hangbida basi laibak thibani haina ngasi nungthil Jiribam gi babu parada leba Democratic Students Alliance of Manipur Desam Jiribam district council ki office pangthokiba pawgi mifam amada Desam Jiribam district council ki president TI Santos na phongdokhe mahakna makhata na haikibada chahi asigi January gi tang humda Desamna chahi kuni thoi mapung farakpagi pangthokiba thoramda hauzik chathariba illegal immigrant chain ku ki narco terrorist singna makhoi gi political design amagi makhada Manipur gi yalho furup oriba maitai gi mathakta landarakpa sida lan asigi chaitheng asi nang horiba nauriba mahairoi kaya amasung micham yamda nangle masina naha kaya gi pungning wakhalda laita handaduna aran bulambida chatkiba yabagi akiba Chawna lay haiduna Democratic Students Alliance of Manipur Desamna chatiba chahi lisingani kunmari asida education institution khudingmakta sungsoi soidana psychological support shell thambiduna mahairoi singda akhanaba counseling amade mathau taba psychological support pibiduna achumba maikaida lamjing binaba media gi khutangda haidakiba ado ngasi fawa district asida mari leinaba singna rasin usinadana thabak to onthokpidana leire masi athupa matamda mari leinaba authority amasung lengang lami ing changbiyo haike Desamgi haribo foundation di sida hoje illegal immigrants Chinguki narco terrorists singna makhoi political design magi makhada Manipur asigi yellow group oriba maitai mathakta landar asina saitheng kaya amadang nangriba saitheng asi khoi nauna Nagdiriba chahi kaya nagdiriba satra amasung ba achawna lay haiduna Desamna chatiba chahi 2024 asigi education institute khudimakta sungsoi soidana psychological support cell thambiduna mahairoi singda akanba counseling amagi mathau taba psychological support physical pibiduna atumba maikaida lamjing binaba lengakna athuba matamda psychological cell hangbiyu haina media di kutangda haijakiba du ngasi phoba district asigi oina mari lenaba singna tasin kusinadaba thabakta onthokpirtaba si laibaktibani masi athuba matamda mari lenaba authority sing amasung lengakta mieng changbiyu Indian Red Cross Society Manipur State Branch na leptana chatharakba nomagi oiba free health camp ki manung chana ngase Imphal East District ke Kongba Nongthombam Laikai Panthobi Community Hall da CMO Imphal East ka khusamnaduna Association of Maitai Ins the Americas ki matenga loinana pangthokre thoram asibu mai pakna bohanabada Kongba Youth Organization KYO nasu mateng pangke punna anaba doctor Humfutara tarukna layeng kibaga loinana lemna hidak nangthak singsu khusinake makhatana hayeng uchekon launan bida pangthokani hari Kung thobam lekai da koi sing thumra matung hai tare post lati koi ana ye pa hoje relief camp su lei bi ba community hall ani da koi relief camp nei ba duga relief camp lei ka ba handara sang ra ba su hai tare post lati koi ana ye ba sing de ba sing si koi Indian Red Cross Society Manipur State Branch sa sinjaraga CMO Imphal East na doctor sing thukiraga koi hajal da aduga Association of Maitai in the Americas and Maitai Singi Association Namana Kogi Hidalanta mateng pangiraga koi Red Cross na awat pasang pangsinjaraga haiba bongonong home lekai community hon sida kogi no magiba claim na layeng bagi duga hidak claim na bagi orang masih pangkok sabri Haukiba July ki tang taruki numidangda Kwaktagi Sericulture Training Center da leba relief camp da Churachandpurdagi lanjenarakuna changjafam lautuna leba Angom Prem Kumar Masamathanta masana leriba kamanunda thoriyanduna lekhidaba thodok aduna maram oiraga awaba nang horiba mahaki loina bi amade macha singi awabada saruk yabaga loinana ngasi like minded group LMJ Manipur gi maikaidege mahaki lana thoramda mating oinanaba lupa lising 15 tengbangkhre Prem Kumar na hingningai matamda matau karamna pikliba macha ani ase mahai masing tamhanduna karamna relief camp asida leiraga makhoibo mi oinanaba semgani haina toina hairam ki haina mahaki loina bi premitana paudambagi video ama social media da thengnabadage
group asigi executive council ga warep longnaraba matung group asigi pukchel chawraba members sing amade LMG bu support topiba pukchel chawraba kaya na angam ba khaiganaduna ngasi kwakta gi sericulture training center da leiba prefabricate house da leiba mahaki loina bi amade macha singi mafam da lupa lising tara manga ki mateng ase pekibani hare ngasi gi tengmang khongsat ado group asigi vice president chongtham jibalata amade Borjendro thongam anina luchingkhe mayum makai tumna mai thadok bikraba matungda thawai hingnaba selektuna hoji hariba fabricated house asida leiriba singjigi maraktagi koi angom prem kumar chahi 36 magasi haukiba koi july gi 3 ki numidangda mahangna leijariba ka asigi manungda koi imung manunggi sen thumgi wakhan polum pubungamdaduna masama tomta thauri yanduna sikiba ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯨꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ Kuki narco terrorist singna haukiba chahigi May 3 ki tang 3 da maitai miyamdo onsinduna landarakliba se thengnanaba lamlai kendrage khungang singge mihot sing yauna semkiba lamlai kendra village volunteer force LKF BVF na lana pau sandoktuna lop ase leite mot khre haina sandokliba miyoi sing masana khangna athuba matamda miyamda lana pau sandok palep kadabani haina lamlai kendra village volunteer force Imphal East ki commander in charge Y Bosna Cherol Amada Khangalakde ngasi mak lamai kendra Red John Singda LKVVF ke thongmi singna khun ngak ki thabak thoram sing leptana tobata natana leiba ki oiba thabak thoram singda saruk yaduna lakde maram aduna karigumba khara fangnana ba amade kana balawna bagi namak miyamda lana pau sandokpa khudakta lepkatabani haina Cherol asina makha tarakle School singda free tree plantation certificate recognized tauhanbagi pandamda environmentalist Manikanta Mutumna lagliba July gi tang 13 dagi MLA singi mayumda memorandum pisinbagi khongsat ama chalagani haina phongdokre wafam masing asi press club ta pangthopa pawgi mifam amada Manikanta Mutumna haikibane mahakna makha taraduna haikibada Sangsin gadawriba campaign asigi pandamde hawjik malemda natana Manipur dasu climate change laktuna ising ichaw toina tholiba se natural calamity oina lawba yaraktre hawjik thorakliba sing asidi human calamity ni maram asina environment ta ahomba kaya lakliba se mipum khudimakna thodang longminaduna mahakna chatkadawriba khongsat asida sekmaidagi lamtharaga kendra khudimake emere da yamna maru eba point ani yawa memorandum ama pisinggadawriba sida miyamna support tobi haire mahakna pisinggadawriba memorandum adude district forest officer na piba tree plantation tawikhiba certificate paiba singda government gi thabak tawba yahanba certificate ase paidaba singda government service tawba yahandaba amade Manipur da leiriba private amade government school pumbada tree plantation ge grace mark hapinaba assembly da khanganbiu haibasini Manipur da tholiba irang maram oiduna Churachandpur district ka tainaba Kumbi Kendra ge 60 Saigangi local singda law uba changba yakidraba lawfam singge fangfam thokpa compensation nga se phawba fangdana leiriba se athubada lengak amade mari lenaba DC Bisnupurna lawmi singgi fanganbina ba appeal tawrakle Kumbi Kendra gi wangu ahaluk mayai lekai ngasi pangthokiba pawgi mifam amada wangu dagi social activist sanasam Bangkin Chandra haikibada law sing ubana mapung phaba oiba sinfam ama oina leijariba wangu gi lawmi sing 60 sagangi manungda leiba local sing Sandel local Sangom Sumbi local Tharo Pokpi local na chingba hectare chahum muke lawmi chamagayang khai hena ngasi phawba kheti puron fangdana leiri haidaduna numit tarani gi manungda mari leinaba singna lawmi singgi awawa khangbiduna fangfam thokpa sing ado khara fanghanbiyo pawgi mifam aduda local sing aduda law uriba wangu dagi lawmi singna phangdorakhibada mamang jahidasu law uba changba yadabana chaningai leitabadagi yamna wana leirekle lengakna paisa pigani haikhiba ado
मियोय खरददी पैसा फंखरबसु अखोइदी अमता ngasi फावबा फंगदे लेते लाइरबा ngakta ओइबना अवाबा अमदी खुदोंग चादबा मयाम अमा मायोगनरे अथुबदा मरिनिनबा डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुरना लौमी मियामगी अवाबा उबिदुना पैसा खरा खरदंग ओइरबसु फंगनबियु हाइखे चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का ताइनबा अखोगी कुंबी एसी की मनुंग चनबा अखोगी 60 सगांग सिगी मनुंग लैरिबा लौ परी सहुंगुंबगी चांगदा अखोगी लौ ममांग सहीदा लौ पानगी संदे लकोन थरो पोपी लकोन संगोम सुमी लकोन सिगी मनुंग लैरिबा लकोन सिंग असि अयामबना हजिक पैसा फंगदना लैरंबसी आइदी अंगको पोई अखोइना पांथोक चरीबा प्रेस मीट असिगी मतुंग नुमित तरानी की मनुंग पैसा से हापीरकनबाइना अखोगी मरी लैनबा गवर्नमेंट की पुनिंग जिंगसिनजरी ना लौमी ओइबा अखोई वांगुंगी लौमी सिंग हाइदी इबुं इसिन इनाव सिंग याम वानारे हौजिसे फौसे चानिंगाइसु लाइसिलक्तरे अदुना अखोइसे मथंगी सहिदसु करिनो अखोना चादोरिबा असे पैसासु फंगदे लौमी अखोइ सिनाव मयाम सिंग उमिना जबनी अदुबु ममांगी लान सिना मरम ओरगा अखोई लौसी अमत उ फंगिद्रे मरम अदुना गवर्नमेंट असना ममांगदा पैसा सेंफम खरा पीगनी हाना लौथोकिबा सेंफम अदु प्रजा मयाम पैसा फंगदबना मयाम लैबसी यामना वानाबा अमा लैरे मरमदी सही अमा अमुक यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO ना हांगदोक्तुना लेरिबा नोंगपोकपना तेंगोल लाखपा लोइसेंगी मनुंग चना लेबा इथम मोरांग पुरेलदा खोल गांगतुना लेरिबा मैतै लालोय इचिन इनाव सिंगिदमक इमागी मेरा वुमेन ग्रुप के इमा इबेल सिंगना नोंगमदा चंगदबा याद्रबा थाव थुम अलुना चिंगबा अतै पोलम कया अमा तेंगबांग पिरंबा अमदे याइफा थौजाक पिबिरंबबु UFO सेंट्रल कमिटी की माइकैदगी हानिंगाय लेतना थागतबा फोंगदोकचरी हाइरे लोइनना जिरीबामदा कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना चथबा लांदा अशोक अपन नंगलबा लांजेनरिबा मिचम कयागी चंगदफम लौदुना लेरिबसिंगबो UFO ना सिंदुना येंसिनबिबगी खोंसेट अमा चटकदौरे खोंसेट असिगिदमक UFO नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर नंबर 3 मोइरांग कंबू बटालियन के मैतै लालोय इचिनिनाव सिंगे मफमदा मोइरांग कंबू साजेब के वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के इमाइबेल सिंगना मतेंग ओइनना बहाइदुना सेल ओइना लुपा लिसिंग अहुम तेंबांग बिरम बगलोइनना याइफा थौजाक बिबिरंबा सिगिदमक्तसु UFO सेंट्रल कमिटी के माइकैदिगे हाइनिंगाय लेतना थागतपा फोंदोकचबगलोइनना इकाय खुमनबु उचरी हाइरे असम की सकनारबा अयिबी मोइरेंगजम सुब्रमना कचबा साहित्य कीर्तन हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट मखादा लेबा लाइश्रम खुल ममांग लेकाइदगी ngase चिंगलेमना पांगथोखरे थोरम अदुदा ACS ऑफिसर असेम मने मणिपुरी साहित्य परिषद असम की प्रेसिडेंट nganगोम जॉय कुमार मणिपुरी साहित्य परिषद असम की एडवाइजर इंगुदम विनोद सिंह शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया की BP खाइदेम कांता साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मणिपुर बोर्ड मेंबर ख्वेस्नाम बिरोला अमसुंग मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा की जनरल सेक्रेटरी ख्वेस्नाम मंगोलना मथंग सिना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट अमदे गेस्ट ऑफ ऑनर अइना सरुक याखे थोरम असिबु कत्पिरिबा मोइरेंगजम सुब्रमना सकनारबा कबे साजबम तहिर के विद्यासबम सिंह हॉकी कोच मोइरांगथेम इबोमचा सिंह कोच सरित शरात अमसुंग हंदकता PhD फंकिबा डॉक्टर के तमना सिंहबु अचंब खुदोपोट तमदुना तराम ओके थोरम अदुदा एम सुब्रमना इबा लाइरिक साइलेंट नुमित तरेनी अमसुंग खाइदेम जापान इबा चटलबा नते नखोइबु थादोक्तुना इसै सेरेंगा लोइनना सुब्रमना इबा इमादी चरम यौरकले अमसुंग पिसिन हौद्रबा थेटिस हाइबा वारी मचाक लाइरिक अनिकी अनिसुबा खुदनम मिथुंगलेन सिंहसु फोंखे डॉक्टर उसरानी सिंह अमसुंग डॉक्टर लाइसुम राजकुमार सिंहना लाइरिक की मरमदा वांगांखे डॉक्टर कुंजलान यांद्रन बमना महारानी कुरोंगा नयानी की मरमदा पेपर पाखे थौरम अदुदा सरुक याबा लाखिबा कवि कुलुमदोइना मसा मसाना इबा सरेंग अमसुंग वारी मचा पाथोक्तुना मियामदा ताहनखे फ्रीडम फाइटर्स ओरंबा मोइरांग कॉलेज की फाउंडर मेंबर हेमाम नीलमणि सिंह चामगा तरानी थोरक सुबा मपोक कुमन पालन ngarang हेमाम नीलमणि फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अमदे IQAC मोइरांग कॉलेज न सिंदुना कॉलेज असिदा पांगथोखरे
Dr. Hemam Priyosaki Devi Trust की सेक्रेटरी सु ओइबा मोइरांग कॉलेज की प्रिंसिपल ए जॉय सिंगना अथोइबा मिथुंगन सिंह ओइना सरुक याके थौरम अदुदा सरुक याकिबा मियोय सिंगना लाइवई खरबा फ्रीडम फाइटर सु ओइरंबा मोइरांग कॉलेज के फाउंडर मेंबर हेमाम नीलमणि सिंह की मफमदा हई लई कतुना इकाई खुमेबा उतके थौरम अदुगी मनुंग जना मोइरांग दा लेबा महै रोइसंग सिंगना मोइरांग लेबा महैरोइसंग सिंगना चाही असिदा बोसेम कोसेम अमदी सीबीएसई ने लौबा क्लास 10 अमदी क्लास 12 के एग्जामिनेशन दा मार्क वांगना फंगदुना माइ पालखरबा महैरोइसिंग अमदी एमयू ने लौबा बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स के तोंगान तोंगान सब्जेक्ट सिंग दा पोजीशन होल्डर ओइरलबा मोइरांग कॉलेज की महैरोइसिंग दा सेल अमदी साइटेशन यावना ट्रॉफी पीदुना पोंगिंग थवतके थौरामगी सरुक अमा ओइना आईक्यूएसी मोइरांग कॉलेज हेमाम नीलमणि फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट रिम्स ब्लड बैंक पुना खुदसमनदुना नोमगी ओइबा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैम्प अमसो पांगथोके नुमित हुमनी चुपना पांगथोकदबा 19 सुबा स्टेट थांगता चैंपियनशिप 2024 ngasi डॉन बॉस्को स्कूल सिलचर की ऑल कैंपस हौदोखरे थौरम अदुदा आसाम थांगता एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाहेंगबम बिनोय कुमार सिंगना फिराल चिंखटकी अमसुंग थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ग्रैंड मास्टर हुइड्रोम प्रेम कुमार सिंगना मैरा चुखलबा मतुंग अहानबा मैच सानबा हौके चैंपियनशिप हौदोकपगी थौरमदा वाहेंगबम बिनोय कुमार सिंह प्रेसिडेंट आसाम थांगता एसोसिएशन हुइड्रोम प्रेम कुमार सिंह ग्रैंड मास्टर एंड प्रेसिडेंट थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया एडवोकेट शेखर पॉल चौधरी प्रेसिडेंट कसार डिस्ट्रिक्ट क्रीडा भारती पिंकू रंजन पाल जनरल सेक्रेटरी ऑल असम योगा सेनेटरी थौनाउजम बसंत सिंह टेक्निकल ऑफिसर थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया मथंगसिना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखे चैंपियनशिप असिदा आसाम की डिस्ट्रिक्ट 12 सानरोय चनीगा यांखैनिथोइना सरुक यारे पावगी मरकथना अटेंडो ब्रेक अमतक नोमिनसे खंगहनजबा माई पाकना एंकर अमदी प्रोग्राम होस्ट कया पुथोखरबा मतुंगदा निपान सुबह बैच की ओइना न्यूज एंकर अमदी होस्ट की ट्रेनिंग हौजरगनी था अमगी ट्रेनिंग असिदा एनी ग्रेजुएटना सरुक याबियो ट्रेनिंग असि लोइबगा स्टाफ एंकर नत्रगा होस्ट ओइबगी खुदोंग चाबसु पिजरी सरुक याबिनिंग बसिंगना पिजरीबा WhatsApp नंबर 7005759819 असिदा अकुपा मरोल खंबिबा यागनी एप्लाई तोबगी अरोइबा मतम 20 जुलाई 2024 ने लोइनना टेक्नीशियन अनिसु लौजगनी 12 पास तौरबा कंप्यूटर नॉलेज लेबसिंगना एप्लाई तोबिबा यागनी अकुपा मरोल गिदमक पिजरीबा WhatsApp नंबर 7005759189 असिदगे खंबिबा यागनी दिल्ली लेबा इंद्र प्रसाद हॉस्पिटल की नुपी डॉक्टर अमा यावना मियोय तरेट ह्यूमन ऑर्गन लोनबगीदमक दिल्ली पुलिस ना फागतख्रे एजेंसी की पाव सिगी मतुंग इना चेनरीबा मियोय तरेट असिगी मनुंगदगे अहुमदे बांग्लादेश मचा सिंगने हारे केस असिगी मास्टरमाइंड अदो बांग्लादेश मचा ओइबगा लोइनना ऑर्गन डोनर सिंग अमसुंग लेबगी थबक तौरिबा सिंग अदुसु बांग्लादेश मचा ngaktani हारे AAP अमसुंग अरविंद केजरीवाल ना दिल्ली दा चरांगनबा अमसुंग जममनबा फिल्म अमा ओहेले मसिना मियाम दा सोगहली हाइना यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णोना हाइख्रे AAP ना मियाम दा ओइदा पादबा वासक कया थमके केजरीवाल ना दिल्ली दा इसिंग फंगनबा ngamdri aduga yuda oina pukning changduna leire haina Ashwini Vaishnawa agency amada phongdoke hairiba asida congress su yauri ED na charge sheet file tawduna court ta achumba amasung praman pumba khangankhre Kejriwal amasung Congress amadi AAP ki apunba gunda kangbu asina Delhi asi world class city ama ohenba ngamgadoribra haibase Delhi ki miyamna chapchana lepa amade mathau tare haina Ashwini Vaishnawa makhatana phongdoke Prime Minister Narendra Modi na
Australia President Alexander Ben Bader Balenge Leibak asigi konung Venada unakre Itiasik oiraba PM Modi gi Australia khongsat asina Leibak anigi mari ase hena chesil halagani hari PM Modi na mahaki Leibak anigi khongsata ngarang Venada thongkibane mahakna numenini gi Russia khongsata President Vladimir Putin ga unaduna Leibak anigi khongsat thorangi wari sanake PM Modi gi itiasik oiba khongsat asina India amadi Australia Leibak anigi marakta hena thajanaba hengat handuna Leibak anigi mari fagat hanbada achobu mateng ama oiregane Narendra Modi gi Australia khongsat ase Indian Prime Minister na chahi infuma thoi gi matungda chatpa ahanba khongsat ne India Prime Minister oiramba Indira Gandhi na ing sok lising amaga jamapan mafutara humdoida aroibo oina Leibak aduda chatkibane PM Modi gi khongsat asiga mari lenena Australia gi Chancellor na singthaningai oiraba mifam ama pangthokre haike Modi na mahaki Australia khongsat ase yamna singthaningai oi haike India gi Prime Minister amana ningthiraba Leibak asida chatpa haibase chahi kayagi matungda oibana yamna top ama oire khongsat asina Leibak anigi marakta mapung oibagi chahi humputara manga surakpabu ikai khumna hale PM Modi na ngarang Australia gi Chancellor unaduna Leibak anigi oiba chakwa thorangi matangda khanane nekhe haire Leibak anigi mari hena chesin hanabagi damak Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina Chinese President Jinping unanaba China pangkre China amadi Bangladesh Leibak anigi mari hengat hanaba pandamda China ki President Jinping amade Premier Lee Queen unanaba Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina numit marini ki khongsata haukiba tang mapanda Beijing da thongkre Paugi agency amana pirakpa report ta hai Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina na tongan ba Jinping amade Lee Queen unaduna Leibak anigi marida malem gi oiba wafam kaya khananai na ki hare Bangladesh Paugi agency amana phongdorakpada Sheikh Hasina China da chatuna makok thongba luchingba singa unaba numit marini ki khongsat asina mamang thagi kunmathoi amade koni thoida India da laktuna Narendra Modi unaramba thakai amagi matungda chatpa khongsat ni hare report asina makhata na phongdorakibada Hasina na lawrakliba warep ase South Africa gi Johannesburg ta pangthokiba 15 suba BRICS Summit saruk yaba chatluba Jinping ga unaraba matungda awangba thaki mifam asida mahaki fam manaba Lee Queen ga Great Hall of People ta unaba thorang amane mifam aduge matungda Bangladesh amade China gi Memorandum of Understanding MOU 20 dagi 22 fawba nauna khuyak pinaba amade hanna yengsinbagi thorang pangthoklaba yai hare khananai bagi mifam aduda hojik thokliba Rohingya wathok Business Trade and Commerce amade Development gi lamda Leibak anigi amaga gi mateng pangnabagi wafam hena lumna nainagani hare Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Punjab amasung Himachal Pradesh ki Assembly seat 10 gi mirak ki mikhal pangthokre mikhal asida Madhya Pradesh ki Amarwari seat ta nungthel pung 3 fawbada chada 62.59 gi changda bot thadana ke khwaidagi wangna bot thadaba mafam oike Uttarakhand ki Badrinath chada 90.50 gi changda bot thadana duna khwaidagi masing yamna thadana ke Assembly Himachal Pradesh ta Dera da chada 55.3 gi changda bot thadake Hamirpur dana chada 53.33 amasung Nalagarh dana chada 63.33
चांगदा भोट थादनखे बिहार की राउपोली सीटसु नुंथेल पुंग 3 फावदा चादा 92.18 पंजाब की जलांधर सीट चादा 92.60 की चांगदा भोट थादनखे वेस्ट बंगाल की रंगास्ता चादा 52.34 मनिक तलाद चादा 92.69 रनगद दिक्सन चादा 52.38 वगदाद चादा 50.63 की चांगदा भोट थादनखे उत्तराखंड मंगलुरु चादा 52.18 की चांगदा भोट थादखे तमिलनाडु की बंथरादीदना चादा भोट 54.94 रोम मिखल की भोट थादखे वेस्ट बंगाल की ओइनाम रांगज रनगद दक्षिण बगदा मनिक तलादसु वोटर सिंह भोट थादनखे उत्तराखंड की ओइना बद्रीनाथ मंगलुरु मियामना भोट थादनखे पंजाब की ओइना जलांधर वेस्ट हिमाचल प्रदेश की ओइना हमरीमपुर नलागढ़ बिहार की ओइना राउपली तमिलनाडु की बद्रीनाथ मध्य प्रदेश की ओइना अमरवाड़ा मियामना मिखल असिदा सरुक याखे अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमु हन्ना पिजरे हंगर स्ट्राइक चथरिबा DMU की माहिरोय मरी मासा सोनसिलकपदगी जेनिम्स पुखोखरे चीफ मिनिस्टर ने स्कीम कया की मखादा पीबा कानबसिंग बेनिफिशियरी सिंगदा यंथोखरे आसाम राइफल्स ना मियाती ना हापी खिबी थांगतो मोनोरामा लेखिदबा चही कुन फारकपगे निसिंग कुमन थोरम पांगथोखरे मणिपुर पुलिस ना पौना बाजार की नंबुल मपालदगी अरामबाई तेंकोल की वॉलंटियर अनि खुलाई का कोना फारे हारे अमदी जिरीवाम की जारोल पोपीदा मैतै की फार्म हाउस अमा कुकीनी चिंगनबसिंगना मै थारमले मम्मी टीवी ने संदोक्चबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मतंग सिदा लोइसनजरे मयामबो अमुक हन्ना खुरुमजरी खंगहनजबा माई पाकना एंकर अमदी प्रोग्राम होस्ट कया पुथोखरबा मतुंगदा निपान सुबह बैच की ओइना न्यूज एंकर अमदी होस्ट की ट्रेनिंग हौजरगनी था अमगी ट्रेनिंग असिदा एनी ग्रेजुएट ना सरुक याबियो ट्रेनिंग असि लोइबगा स्टाफ एंकर नत्रगा होस्ट ओइबगी खुदोंग चाबसु पिजरी सरुक याबिनिंग बसिंगना पिजरीबा WhatsApp नंबर 7005759819 असिदा अकुपा मरोल खंबिबा यागनी अप्लाई तोबगी अरोइबा मतम 20 जुलाई 2024 ने लोइनना टेक्नीशियन अनिसु लौजगनी 12 पास तौरबा कंप्यूटर नॉलेज लेबसिंगना अप्लाई तोबिबा यागनी अकुपा मरोल गिदमक पिजरीबा WhatsApp नंबर 7005759189 असिदगे खंबिबा यागनी